ꯊꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 19 ꯄꯤꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 6 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ चाइल्ड राइट की मतंगदा गाइडलाइन पीरिबा वाफमसिंग ngakna chatlabadi afaba angang puthokpa ngamgani haina MCPCR gi chairperson Ena Bajandrana phungdukre hojima pungiba pau ningthina takpi tambiba yaudana ubatata haiganba mioi kaya landam sida marang kaina leire makong sombiba watpadagi mioi sing adu national amadi international gi thak yaungna kakhatpa ngamdre hiram sida report ama miyamna mechin gi check haraga khangnaba check makhala se sanaba brick extruder machine lamnam sida mai pang sabangam le Punjab Haryana amadi Pune dagi leibada lupa lak 19 dagi kun phaw changliba machine asi ngasi dagi chahi 3 rongi mamang dagi khurai thongam lekai da leiba khaidem basantana Manipur da yan hana sakhe heavy machine asi matau kramna sarkhibagi haurakpada kari kari awa ana thengna khibagi habi matangda basantana lirakhiba wari Dayal machine ji thengna ba kajida sum machine sida ngaujabani na kan bahore machine machine ji di koju saba ngamam thoina porse soidana ai to kan mai pakane ha bi wakhal jeng da lei bai tar paisa ti lei ta ba koi no pi gi long opagi khara sana khara sum hapir bai tar adaina no pi nang ji soi to ji matong kharu bandop tham to si adu double ai heng sabi ge hena chawum sabi ge si por sum soi to tar soi to soi mai pakani ma ja ha yaram ti ade ai ji try dum to ade last time bo ma to ji fikam brokan je ma ji wakhal ma khale soidra mai pakani ne hare prati to ru sena thamtu e ade di thamtu kan da ai ji sare bechin je han ba fail loi gare ade amuk chu fail loi re try ma to bu kai re ai no wakhal ji di khoi gare tare para ji phaho bai ta mai rpm ji sam oi ta ga di ma pangal leini soidina khoi mai pakani ha be wakhal ji khalak badagi akhoi me ab ji tala to tum dagi honare tawra dukan dadi mai pak badu oire supnagi lak 6 makhaida miyamda phangaleba machine asi mapal lamdagi pusilpa machine dagi hena fai pungni panda check lising 13 hena puthokpa ngami yaraktaba yawrabasu mapaldagi sel amani matam changna mechanic kobagi awaba leitre haibaga loinana machine asi sinabagi matangda MLS Brickfield Whiton ni proprietor M Tomna wafam kya phongdrokli siga pothoi siga pothoi ne khai ta to na kom sing yam dena ya ma na so na masi ko da sia ma har buda ko law masan bagi ma ge pothoi ba message ko ge so na ko ya mechanic ko na buda ke mechanic sia ko na ko bagi ko na ko pa de law ko na to ji ko se ko ya na ko sia ko dia koi ren ya do tam da koi dayan gi dia koi wati tari ko ja any sala ga low ko dia ko okay na ta le na ko na bas gi post gi na gi amna koi dayan kaina low gote le ba nan Manipuri senjak pai ba mana lupa crore ama mawona pige mahaki machine su loina lege angam makai saro yon badi mahak yon jage haiba wafam phongdorok pada state ki dama khanna yakide haiba wafam khaidem basantana handata ISTV news da phongdorok pa loina na makata na machine se sana bo hona bada tata truck ki engine jahaz amani train gi yadawa parching seasonai mahak masada natana ngasidi mioi ni pan thawak piwa ngamle karwar hena chauthokna ba bank tagi loan longna hona bada mai pakide Gawatin simba mafam singdadi mahakuma mioi sing bank ki mioi sing na makhongna thongna laktuna loan pirei haibna singba wafam kya su phongdorki basi aina gwati de yot leng ga de thengna gi bani icham cham no lai tarung a chawum pur ga mui ni si paisa ji full lot ade mai security amani nak paisa kyam tra ka le factory da aduk le ta choi che ade nak de kyam le sum to khoi si de koi tan ro ko chen chen la ba ba to koi ge amad chalu na adu chia ta che adu sai phana ba du hona je ade ge moi lai yeng e kholi chu cha he to lu ke aina ajening budi koi gi honna ge bu khalla ba hot po honnar ga di soidar du mai pak kan ha ba mor sim ai thamjening e koi gi sum lai hai na tra ga na adu tore da tore ga nu khai na sum thab koi gi saka gi tong de ga na lai gi wakhal je di thaman jing je di
सपोज सुजिक सरकार इम्प्लॉय लुपा तौन होने लाख 10 कुल चंगदर है वखन भाईजेबको ITI टायल पाता वेल्डिंग एंड सोल्जरिंग की था अहम खके ट्रेनिंग फंगलपा मही की था ना सुपने की क्लास 10 खक्तम पास तबा मियो यमना हेवी मशीन माई पांगा पुथोकपा ngamba haibasi स्टेट असida atangmani mahako miyo ama state government na sakhangwiduna mateng pangbidaba haibasisu wang ke hangningai oiri honaba kanba hanbalai taba factory owner asina lamdam sigi thabak phangdaba naha singda paujel kya suprikli ji gagan sharma galonina paudam jaiba richard ranjan khurai imphalis angang singi hakki matang da guideline piri ba wafam sing ngak na salabadi manipur dagi aphaba angang masing khangdana puthokpa ngamgani haina manipur commission for protection of child rights mcpcr gi chairperson a nabasandra phongdokre wafam asi right of children to free and compulsory education act 2009 gi matang da nongmagi oiba sensitization workshop program manipur press club ta pangthokibada mang phongdokhibani commission sinduna pangthokiba workshop aduda tongan ba resource person kayana paper pathokpaga loinana group discussion amadi interaction pangthokhi workshop pangthokpagi matangda n nabasandrana makhatana phongdokhibada angang singi phangjafam thokpa hak asi ngasi fawba miyamda ningthina khangan bangamdre hak sing asibu pinaba leiriba authorities sing amade mama mapa oiba singda ningthina khanganana ba pandamda workshop asi pangthokpani guideline na piba wafam ningthina ngakuna chalabadi angang singda compulsory education amadi aphaba angang puthokpada chaungna mateng oigani haiki school bu gan tawriba school authority nataga private school oiro government school bu oiro right to education act piba school management committee for school management development committee laidibu mayam masida act piba provision sida misi yawa da biga sa fajana rocket pina sangjal labati और मधु अंगांग सुगी education mari le basida e na ko er kanesi education pin to se pa ko se Tipaimuk project lakpa matamda Imphal Jiribam lambi da lairiba makru thong ase ising manungda laikhigani haina BRTF na thong asigi nagyet ki sawak na kilometer mangarom lambi semdre masina maram oiduna highway asida chatpada miyamna kudong sadaba kaya mayoknare lambi asi semnanaba Ministry of Surface Transport ta revised DPR tharabasu hauzik fawbgide sanction taroktabana sembangamdabani haina BRTF ki official singna phongdorakle hiram sida report ama NIS 37 Imphal Jiribam Lambigi Hausik Oiba Lambigi Fivong Matangda Nomin Humni Sumna Protection and Preservation Committee PPCM Manipurna Hakting Nana Satuna Yangsin Kre Committee Asigi Convener Johnson Elangwamna Lusingba Khongbu Aduda PPCM gi Makhada Leiba Lupkaya gi Lusing Thomising Pawising Saruk Yaki Haukiba October Taramari dagi Imphal dagi Khongsan kiba Yangsin Khongsat Ladu October Tara Tareta Halaki Punna Miyoi Nifu Nithoina Saba Khongsat Aduna Hausik Oiriba Fivam Fatraba Lambigi Saruk Sing Hakting Nana Yangsin Ki Chaurangna Kilometer Saniga Kulrom Changba Lambi Asigi Manungchanba Makru Thongi Nak Yet Ki Sarukta Hena Fataba Gari Futhaba Sing Ninkhaiba Kom Sana Leramba Kayasu Tengnaraki BRO Natraga BRTF Ki Simi Amata Thabak Suba Tengnarakide Lambi Asi Yangsin Bagi Matangda PPCM Ki Convener Johnson Elangwamna ISTV News Fongdrokwa Fongkra Mayam da Thamjari Hojiksi masigi matik sine ba koi mapung oina haiba national highway 37 ki khwai sathi bi jaga se chahi si asugi kum pudana masigi mapam sida sida adum landslide thoktana dagi lambi si chatpa yada dana faisum lai film si sahi tara kun si lakpani lambi asida sahi tara he nagari tharoklaba driver amana fongdorokpa wafam yadem sembi jesuki matik sembi dre habduni mamdi ngarang sko thabda ngasi bogda khoi gari sam phana landri PPCM ki thomi singna yangsin baga loinana lambi asibo sem liba BRTF ki official sing unaduna wari sanaki PPCM ki convener Johnson Elangbam yauna miyoi anina usa thorda leiba 765 BRTF ki officer chatuna mari leinaba official singa unaduna lambi sem dabigi maram hangki BRTF ki maikai digi fongdorakpada 1998 ta makru area gi lambi sem nanaba work order thok
फोंदोरकी मतमदुगी वीआरटीएफ की ऑफिशियल सिंगना थबक सुबा हौरमलगा मक्रू थोंग असि टिपाइम प्रोजेक्ट लाकपदा लुक्की गदब लई हाइबो वफमदा थबक सुबा लेकिदुना सेमोगदबनी हौकी सही 2008 ता वीआरटीएफ ना रिवाइज डीपीआर सारगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ता लंबी असि सेमननबा लुपा करोड़ तरा काइबिनबा तक्सिनकी अदुबो हौजी फावबा सेमफम अदु सैंक्शन तौदबना लंबी सेमजिनबा ngamdana laibani सेंट्रल गवर्नमेंट पिरक्त्रबदी उपाय लेते अदुगा अतोपा मक्रू थोंगदगी इम्फाल फावबगी मनुंगी लंबी असिदी मार्च फावबगी मनुंगदा लोइसनगनी हाइना उनाबा दुदा फोंदोरके मखाताना जॉनसन ना फोंदोरकपदा स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट गा तोइना फाव फावनबनिना करीगी प्रजा सिंगदा खंगनद्रिबनो लंबी असि निंगथिना फरे हाइबे यारोय असुकुइबसी लोलिबा करीगिनो हाइना पेंदा वाफम थमके 2008 गिना हौजी 2014 यौरे सी फावबदा सेंक्शन जी पीदना लाए है फन लेतबनिना मरम ओइदना सिजिकी मकू फावकी पोर्शन हजिकी मकू की खै फद पोर्शन से सेम ngamde aduna mana hauji una pressure kana tawiragasु हजिकी पोर्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूनियन मिनिस्ट्री ना हजिकी पैसा जो पीद्रगदी मधु सेंस तवबुंगा मोयदना मंगोंदा मधु पिवाफनि लेते अदुगा अतोप पोर्शन बियॉन्ड दैट अदगिना अप टू इंफाल भावकी पोर्शन दी अंडर की लाइबा मार्च था से सिगी ममांग बिफोर कोई फेब्रुआरी सिदा मकोई पूरा लोइसलनी अप टू ब्लैक टॉपिंग बाउ लोइसलनी हाइबी कमिटमेंट से अखोई हजिकी कर्नेशन पीरे पीपीसीएम की नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कमिटी की कन्वेनर सोमरेंद्रना फोंदोरकपदा सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर मियामदा पांदम कया थमदुना लोइसनगनी हाइना अकंगना मतम कया पीखरे अदुबो ngasi फावबा लोइसनबा ngamdana लेरी डीपीआर सेमदुना थाख्रबसु हौजी फावबा सेमफम काइथोपीदना लेबसी नुंगदा करी लेबगे हाइना पेंदा वाफम कया थमके ISTV ngasi bawda सेंट्रल गवर्नमेंट ना हाइबे अकक रो तम मया पीखरे 2013 दा 14 दा अदो मसी लोइसंगेन हागदा सोना सेंक्शन बक तो बिरमदबसे नुंगदा करी वाखलो लेबजानो अदुगा मसी तौनिंगदबगी एदगी करी मखोयद फीलिंग लेबजानो हाइबदु मसी खोय मनपुर पीपल ना यूनियन गवर्नमेंट दा हांगबा मसंगब्रा पुनमक ओइदुनासु मणिपुर की थवाई ओइरिबा लंबी असि अथुबदा मपुंग फाना सेमजिनदुना लोइसनबदुनी मियामना पामनरिबा भारत की प्राइम मिनिस्टर दा हाबग लोइनना लंबी असि अथुबा मतंगी मनुंगदा सेमदुना यामना फबा लंबी अमा ओइननाबा पीपीसीएम ना मरी लेनबसिंगदा याम अथुबा मतंगी मनुंगदा वाकलगनी पौदमजरिबा नवकुमार खावपम ISTV न्यूज़ खेत्रीगांव पार्ट 1 ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 4 अमदी 9 खेत्रीगांव पार्ट ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 5 की मियोसिंगना पुंदुना मय काबनिसा ज्वार सानबा अमदी हुरान चिंथी यावना एंटी सोशल ओइबसिंग थिंगनाबा ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी हाइबा ऑर्गेनाइजेशन अमा सेमने हरे जिरीबामदा सब डिविजनल इंफॉर्मेशन सेंटर थंबीनाबा मणिपुर सरकार ना होनबियु हाइना ऑल जिरीबाम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन गे प्रेसिडेंट एनजी बिसोरजित ना जिरीबामदा पांगथोकपा पामुसिंग उनबदा फोंदोखरे पाउगी मिफम अदुदा यूनियन की जनरल सेक्रेटरी एम रोमियो यावना अतै मरु ओइबा मियोसिंग सरुग्याखे प्रेसिडेंट बिसोरजित ना मखा तारदुना जिरीबामदा ई पाउ फाउदो फाउजिन तौननबा होनबदा अवातपा कया लेरे मफम मसिदा DIPR गे सेंटर अमा थंबीनाबा हाइख्रबसु ngasi फावबा थबकता ओंथोक्ट्रे जिरीबामदा हाई पावर ट्रांसमिशन अमा थमदुना ऑल इंडिया रेडियो गी ई पाउ निंगथिना ताबा फंगनना होनबियु DD के इंफाल की प्रोग्राम सिंग येंगबा फंगनाबा रिले सेंटर अमा हांगबियु BSNL मथौ निंगथिना तौहनबिदुना नेटवर्क असिगी कानाबा फंगनबियु हाइखे हाइले वफम सिमक्सु अमुखना अकोना ऑल जिरीबाम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ना अकोई ऑल इंडिया रेडियो इंफाल की थौरम परेंग सिंग असि जिरीबाम अमदी बराक सर्कल दा लेबा मियोय सिंग सिना ममुताना ताब फंगनबगिदम मरोइना निदांग मतम ताब फंगनबगिदम FM रेडियो सेंटर अमा लिंबिबा नत्रका हाई पावर ट्रांसमिशन ओहनबिबा नत्रका रिले सेंटर अमा हांगदोकिबा हाइबा खुमसिमक कोन प्रपोज तौदुनी भारत निर्मल राजीव गांधी सेवा केंद्र की मखादा संगांगई ग्राम पंचायत न साबा पंचायत घर अमा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई न सरुक यादुना संगाख्रे थरमदुदा DC इंफाल वेस्ट के राधा कुमार अमदे लमदमदुगी मसक नाइबा मियो क्या सुसरुक याखे थरंगा मरी लेना DC राधा कुमार ना इंफाल वेस्ट की ओइना पंचायत घर साननबगी दमक थादरखिबा से ग्राम पंचायत 38 ने मखोई की मनुंगदा अमखक नतना अतैदे लोइना साख्रे अंगांग पोकपा लोइरगा योगपा लुबगुम साबा हाइबसी अराइबने सेमजिन साजिनबा अमसुंग येंगसिनबा हाइबसिना अरुबा वफमने खुंगंगी साखवत थौरांग सिंग पाइकतपदा मियामगी अचौबा थौदांग लै पंचायत घर सिंग असि अरानबा लंबीदा सिजिनबिगनु हाइखे मिनिस्टर AK मीराबाईना ngasi संगारिबा पंचायत घर असि लमदम असिगी साखवत थौरांगी
खन्नबा अमसुंग अरुबा वाफम खन्नबदा सिजिनबियु खुंगंग साखत हननबगिदमक इंडिया गवर्नमेंट ना थौरांग कया पाइखतले अपुनबा थौरांग सिंगी मनुंगदा चाद कुंट्रा हुमदोय खुंगंग सेमगतपदा थादगदबनी हाइबा सेंटर की पाउतक ले मखोय सिंग अदु 3 टायर 2 टायर हाइना खाइदोक्तुना थबक पाइखतपा मखल सुले मियामना पुक्चल सेंगना लिंगजेन मानना पंचायत ता थादरकपा सेनफम सिजिनरबदे लमदमदुगी साखत थौरांग पुरकपदा मतेंग ओइगनी हाइखे चामगा 30% रिजर्वेशन बिल पास तौदुना हाथेंगना मुचुना कोइना इलेक्टेड मेंबर्स सिंगना खुंगंगी थबक थौरम कया सिंगा येंचलनबा अमदे मकोइना हाथेंगना थबक कया सिंगदो बाइखतनबेगी थौरम कया अमा एकुलकली इम्फाल जिरीबाम लंबी की फिबम की मतंग दा जिरीबाम गेस्ट हाउस दा तोंगान तोंगान बा लुप कयाना पुंदुना मिफम पांगथोखरे प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर ना थास की तांग तरा मरीदगी होना लंबी येंगसिनबगा मरी लेना पांगथोखिबा खना नैनाबा मिफम अदुदा कमिटी की कन्वेनर जॉनसन लांगबम अपुनबा जिरीबाम मैरा पाइबी की प्रेसिडेंट एस सुशीला एमएसएफ देसाम केएसए अमदी एम सु जिरी ब्रांच के थौपुबा सिंह यावना लमदम अदोंगी मैरा पाइबी अमदी ऑर्गेनाइजेशन कयागी लुचिंगबी सिंह सरुक याखे खना नैनाबदुदा लंबी असिगी मतंगदा अपेन पेन दा वफम कया फुंगदोकनखि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कमिटी की कन्वेनर सोमरेंद्रोना हाईवे की लंबी असी फरबदे इम्फाल अमदी जिरीबाम अनी की मरक्ता हेन नक्सिनब ngमगनी हाइखे पीपीसीएम की कन्वेनर जॉनसन ना मफम असीदा थेंगनरिबा अवादपा कया असी मेंखनबा अखोय अमत्ता ओइना तक्सिनमिनसे लंबी असिगी फिबम अमदी अवादपा कया की मतंगदा मणिपुर सरकार दा मेमोरेंडम अमा पीदुना खंगलगनी हाइखे सुम खुदुम चादबद चाही चुपमा चाही असुक सांगा अखोगी वाबीरगा लाकांदा इलेक्शन थादरमदाइददी हाइब म्यूटो सेम करी कहबिरि मंगोदा रिस्पांसिबिलिटी फिक्स तो बिगे हाइतारगदी हाइब पॉलिटिकल स्पिन द याबिरो दो माबो फ्लैट रिजेक्ट तो बगदबनी वाटर सप्लाई स्कीम निगतो ngabdabami lambi sema ngabdabami yam ngamdrasu ai makudwa bisem habi to biro mido kahandio ngarang numijum ga batamda Imphal East ke hata area da ISTV network ke optical fiber tatpadagi kaithel manbi kangpokpi senapati amadi karong da ngarang numidang pung tara fawba network asigi program sing yengan ba phangkidre masigdamak warobidanaba network asina khangalakli break matunga myam amukana taram nokchade लमदम असिदा सनरिबा एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम असि होंदोक्तुना एक्सपेरिमेंटल अमसुंग ऑब्जर्वेशन वे ऑफ एजुकेशन सिजिनरबदि माइरोइसिंगदा मोरल खक्तद नतना हिरम कयादा कानब पिदुना अफबा सोसाइटी अमा ओहेनबा ngमगनि हाइना साइंस टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट आइस नंदीराम शर्मा फोंदोक्रे साइंस टीचर्स फोरम मणिपुर सिंधुना कोंगबदा लेबा स्टैंडर्ड कॉलेज ता निमित हुमनि चुपना चथगदरिबा स्टेट लेवल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हौगोपगी थौरम दा वफमसि फोंदोखिबनि थौरम अदुदा साइंस टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट आइस नंदीराम शर्मा अमसुंग फोरम असिगी लाइफ मेंबर एल डिजेना मरुओइबा मियोइसिंग ओइना सरु याखे मणिपुर सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मखादा अंडरस्टैंडिंग weather and climate haiba thim da pangthoki ba thoram asida dizena asigumba thoram asina mahiroi singna makhoi da leiri ba hai singba adu putokpaga loinana atopa mahiroi singa thengna duna hena anoba wakhal loksing kaya phangba ngamlagani haike loinana hojik akhanna ba school khara khakna tana leiri ba sarkar ge school singna thoram asida sarugya bagi chang ase namely basi apabanati haike आइस नंदीरामना मतंगी मतुंग इना एजुकेशन सिस्टम से यामना साखतख्रे अदबु ngasi lamdam asida chanariba exam based education asina mairoi sing mapan thokna leijariba haisingba adu utpangamhandre innovation amasung creation leiriba adu uthokpa ngamananaba anoba education gi mawong ama hawdokpagi tangai fadaba leire haike maduna asigi asigi leire contains dealing with the needs to lower Madhubi Putuka Madhubi line of education by observation, education by experimentation. Manipur Asas Development Organization Sinduna Nomagi Oiba Asas Singi Convention Ama Kaisampat Lairembi Community Hold Up Pangthok Naba Honabada Health Services के CMO अमदे प्रोग्राम ऑफिसर सिंगना आसा सिंगदा कन्वेंशन से यावबा यारोय हाइना किहनबदगी मपुंग फाना पांगथोकपंगम खिद्रे अमरमदा मणिपुर आसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी थौदाम इतोम्बी देवीना
फोंदोरकपदा मणिपुर की मफम कयादा लैरिबा आसासिंग असिना हेल्थ सर्विसेस की मखादा लैबा एएनएम अमदगी थबक तौबा हेनबना आसासिंग असिगी थागी सेनफम लुपा लिसिंग मंगा मंगा पीगदबने मखोइना पीरिबा साइकिल अमदी मोबाइल फोन यारक्तबा मतमदा इसा इसाना सेमजबा अमदी मोबाइल की रिचार्ज इसाना हापना खुदोंग चादबा कया मायोकने सरकार अथुबा मतमदा ऑर्गेनाइजेशन असिना तालिबा दाबी पीद्रबदी खोंजंग चंगसिनगनी हाइखी अखोइदा मैम थितन बिना पीबीरे मसिमक्ति अखोइ तसेंग नुंगाइजदे अरेंजमेंट केकेजे डिपार्टमेंट अखोइदा हनबीबम थोए अदुगा अखोइना तालिबा डिमांड जिजु डिपार्टमेंट पीबीगदबनेबा अखोइना हाइजनिजे अदुगा मसिदा कइमा पीबीद्रगदि अखोइ असांगगिजु अंगंबा अखोइना अकनबा एक्शन अखोइना अंगंबा खोंजंग थबक लेपने चिंबा अतोपा अतोतोबा मैम असा मैम बि तानरगा अखोइ पाथजगनेना अखोइ हाइजनि हौजिक मरोइबा पामुक लुपा लाख 19 पीबा मेशिन लमदम सिदा सादुना लुपा लाख 3 मखाइदा योनबा ngamba मिय अमा बैंक ना लोन पीबीदबदगी कंगाउना दुना लेरे अमदी चाइल्ड राइट की मतंगदा गाइडलाइन पीरिबा वफम सिंग ngakna chatlabadi afaba angang puthokpa ngamgani haina MCPCR gi chairperson ena basanbana phongdokre ISTV paumiyeng tabir basingwa mukha hana khurumdare